Uyu munsi kwa gatatu Inteko nshingamategeko y'u Burundi yemeje ishyirwaho rya Gervais Ndirakobuca ku mwanya wa Ministri w'intebe. Uyu Ndirakobuca yarasanzwe ari Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu. Asimbuye kuri uyu mwanya Alain Guillaume Bunyoni. Izi mpinduka zibaye mu gihe kitarenze icyumweru kimwe Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye avuga ko hari abantu bumva bafite ingufu kugeza aho bahirika ubutegetsi bagapfusha igihe cyabo ubusa bashaka gusenya ibyo yakoze. Perezida Evariste Ndayishimiye yahuye n'ibihe bitamworoheye byo gukora impinduka mu gihugu gifite ibibazo. Ibivugwa cyane cyane no gushyira mu myanya abantu bamufashije kugera ku butegetsi. Ibi bikavugwa mu gihe impirimbanyi zeranira uburenganzira bwa kiremwamuntu zo zikomeza kumvikana zivuga ko leta ye itaragera ku kigero gishimishije mu kubaha uburenganzira bwa muntu. Perezida Ndayishimiye ariko yashimiwe kuba yarakoze iyo bwabaga u Burundi bugakorerwaho ibihano bwari bwarafatiwe na Amerika n'Uburayi cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu. Kuva yagera ku butegetsi muri 2020, Ndayishimiye wahoze ari umusirikare wo ku rwego rwa general mu ngabo z'igihugu yashyizeho ingamba zikomeye zigaragaza itandukaniro ry'ubutegetsi bwe n'ubwa Perezida Pierre Nkurunziza wamubanjirije. Ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza kuri ubu utakiriho, abataravugaga rumwe nawe bashatse kumuhirika ku butegetsi muri 2015, igikorwa cyatumye mu gihugu havuka imvururu zaguyemo abantu bagera ku 200,000, abandi benshi bagahungira mu bihugu bituranye birimo n'u Rwanda. Mu minsi ishize ubwo Perezida Ndayishimiye yumvikanye avuga ko byo guhirika ubutegetsi ntihateye kabiri inzego nkuru z'ubuyobozi mu gihugu ziba zirahinduwe. Uyu munsi nibwo byatangajwe ko Alain Guillaume Bunyoni wari Ministri w'intebe Yasimbuwe na Gervais Ndirakobuca wahoze ari Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu. Abazi cyangwa bashobora gusobanura politiki y'u Burundi bavuga ko kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yaratowe n'ishyaka rya CNDD-FDD ryahoze no ku butegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza byashoboraga gutuma yumva ko agomba gukora ibidatandukanye n'ibya Nkurunziza wari umaze kugera ku rugero rwo gufatwa nk'umuyobozi w'ikirenga kandi uhoraho kugeza apfuye urupfu rutunguranye muri 2020 mu kwezi kwa gatandatu. Mu minsi ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye hari utumenyetso duto duto twerekanaga ko yashoboraga kutajya mu murongo utandukanye n'uwa Nkurunziza. Urugero rushimangira ibi ni uko mu ijambo rye rya mbere amaze kurahirira kuba Perezida w'u Burundi byagaragaje ko yubashye cyane Perezida Nkurunziza ndetse avuga ko azatera ikirenge mu cye. Icyo gihe yumvikanye ndetse agaya umuryango mpuzamahanga awushinja kwivanga muri politiki y'u Burundi. Kugeza ubu ariko asa nk'uwafashe indi nzira itandukanye n'iyari yitezwe. Uretse Ministri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni wasimbuwe ku mwanya mukuru w'ubuyobozi, General Gabriel Nizigama wari umuyobozi mukuru w'inzego z'abasivili nawe yegujwe. Perezida Ndayishimiye umaze imyaka 2 irenga ku butegetsi ntabwo yigeze avuga impamvu yeruye Yasimbuje Ministri w'intebe uretse gusa kumvikana avuga ko yamenye amakuru yo guhirika ubutegetsi bwe byari biri gutegurwa. Icyo gihe mu magambo ye ubwo yari igitega mu murwa mukuru wa politike yumvikanye agira ati urakeka ko umujenerali w'ingabo ashobora guterwa ubwoba n'umuntu uvuga ko azakora kudeta? Uwo muntu ninde? Uwo muntu uwo ari we wese naze kandi mu izina ry'Imana nzamutsinda. Ayo ni amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Izindi mpinduka ni zabaye mu nzego z'umutekano n'inzego z'igipolisi zahinduwe mu gihugu cyose. Hahinduwe kandi abashinzwe ububiko bw'ibirwanisho mu gipolisi. Bamwe muri izo nzego batifuje ko amazina yabo ashyirwa hanze bemeza ko abahinduwe ari abari bashyigikiye uwahoze ari Ministri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni nawe nyine wahinduwe.